يا جماعه حلقه جديده تاني مع كريم حسن. النهارده فيديو جديد مختلف. النهارده هنجرب مع بعض احسن كبده اسكندراني في المحل واحسن سجق اسكندراني. احسن كبده اسكندراني عملناها قبل كده فيديو قديم على القناه، يظهر لك هنا ارجع شوفه، كان تقريبا من سنه ونص كده. بس في مطاعم فتحت ومطاعم قفلت ومطاعم جديده وكل حاجه، فعايزين نجرب الجديد. فقبل ما نخش على فيديو نحط لايك وشير وسبسكرايب في القناه عشان معانا على طول. عايزين نعمل 1000 سبسكرايب قبل ما نهايه السنه ديت، فعشان لو تعمل 1000 سبسكرايب قبل السنه ما تخلص هيكون في فيديوهات جامده قوي. فما تنساش تعمل سبسكرايب ويلا بينا نشوف جايين ايه. يلا بينا نخش على احسن سندوتشات جايبين معانا ازوزه وملاك اسكندريه ومين كبده وسجق. نبدا بالكبده. نخش بينا بقى لسندوتشات الكبده. ازوزه جايب هنا سندوتشات. هنا ازوزه جايب نص ليمونه وقرن شطه مع الاوردر. ده صوص ليمون معصفر، طحينه بالليمون المعصفر. انا جبتها عشان اجربها بس كده، لكن هي ما بتطلعش مع الاوردر، يعني بتيجي لوحدها، مش عليها لوحدها، فجبتها عشان نجربها. بس هي كميتها حلوه قوي ب 5 جنيه بس. وده 2 كبده وسجق بعد سندوتش بس كده. وده ملاك اسكندريه وبعد سندوتش معاه الكيسه دي فيها شطه، وصراحه شطه شكلها حلو ونضيفه ومغسوله كويس قوي، وليمونه. بص قرن الشطه هنا شكله تعبان ممكن شويه كده، بس هو رفيع فتبقى شطه مولعه. ابتدي مين بقى؟ يعني خش مع 2 كبده وسجق. هو مش مريحني من الاول. 2 كبده وسجق سعر السندوتش 20 جنيه. حاطط على السندوتش طحينه. الكبده الاسكندرانيه ما بتحطش عليها طحينه، وعاملها في عيش فين، مش عيش طويل اللي هو البلدي الصغير بتاعنا ده. شكل السندوتش اهو مليانه شطه، والسندوتش بصراحه مليان كبده، كميتها حلوه قوي. يلا بينا ندوق. بسم الله. الكبده هنا حراقه، كبده حلوه، مش اسكندراني قوي. حبه الطحينه والعيش والكلام دوت. عايزين نجرب الليمون كده، فنستلف نص ليمونه من عند مين كبده وسجق عشان ندوق بالليمون. دي بقى عصره ليمون كده. ندوق بقى، بحط لها الليمون بس حته الشطه معاها كده، بس ما بلاش نحطها عشان نولعها. ناخدها كده حته صغيره ندوق. طعم الكبده حلو، بالذات لما نحط لها ليمون حلاوه. دي بقى ما عادش معاها نص ليمونه كده، مش هيكلفه حاجه. نص ليمونه صغير، هو اغلى واحد ب 20 جنيه، فحط معاه نص ليمونه مش هتفرق. هو حلو كل حاجه، بس منه مش عيش بينا. هو كده كبده اسكندراني، فهو حلو مش وحش يعني، بس المشكله في العيش. خش بقى على الازوزه. وازوزه كنت عامل له فيديو هنا برده في القناه، اللي ظهر لك هنا بخش اتفرج عليه. كان جامد جدا، كان سندوتشاته كلها كانت حلوه قوي وعجبتني جدا، من اكتر الناس اللي عجبتني يعني. العيش بتاعه صغير جدا، عيشه صغير، عيش اسكندراني، عيش البلد الصح، من غير فلفل من غير حاجه، اسكندراني على ابوه يعني. نحط لها بقى شويه صوص ليمون معصفر كده، هنا بالليمون المعصفر. نحط احنا كده صغيرين ونجرب بعصره الليمون بتاعتنا الجميله. هو جايب معانا ليمون، نحط عصره الليمون وقرن الشطه الجميل بتاعنا. يلا بسم الله. اول لقمه دي طعم الصوص قوي 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 قوي، فغطوا عليه. طعم الليمون المعصفر ده جامد قوي، حلو جدا. طعم الليمون الاصفر قوي. لو بتحب الصوص الليمون الاصفر، الصوص ده جامد قوي قوي قوي. دوقها بقى من غير حاجه كده ونشوف طعمه. حلو، حشو فيه كتيره، طعمه جامد قوي الصراحه، طعمه حلو قوي. اللي هيفصل بقى ده ملاك اسكندريه، فاتح جديد في شارع المطاعم، تغليف شعبي من بتاعنا الجميل. العيش مش صغير قوي مش كبير، حجمه حلو جدا يعني. 3 4 من ده يشبعك. هجيب من عنده كمان السجق والكلاوي عشان هو عنده كلاوي كمان، فهنجربها بالمره. فدي الكبده بتاعته اهي. هو اهي حاطط كميه كبده حلوه، مش وحشه مش صغيره يعني. وحاطط فلفل شطه كده شايف اهو، بس مش كتير يعني. لو حاطط شريحتين 3 تشيله احسن، عشان بيبقى حراق قوي اللي بتاع ده. هو حاطط شريحه واحده تقريبا، هي شريحه واحده بس اللي فيه. حاطط شطه مش فلفل، لا حاطط فلفل وفلفل كتير، فموحش السندوتش. اديله بقى عصره الليمون. ده الليمون بتاعه بقى هو اللي جايب عصره ليمون، وباعت ليمونه كامله مع سندوتشين ولا 3 سندوتشات، وواحد بس كبده يعني، فيحترم. بسم الله. ده بقى ب 10 جنيه، وده ب 20 وده ب 12. ابو 10 صح. طعم الكبده حلو قوي، الطشه بتاعتها حلوه قوي، اسكندراني على ابوه، اسكندراني ما بيهزرش. صوصه حلو وكل حاجه، بس العيش بتاعه صغير. الكبده جواها الحشو كتير، بس الطشه بتاعتها مش حلوه، مش اسكندراني قوي يعني. ده طبعا بفلفل، هو كاتب اسكندراني، حاطط عليه فلفل وحاطط عليه طحينه وحاطط عليه كل حاجه، فده اوت. ده هيكسب في الكبده. تاني واحد ازوزه. تالت واحد 2 كبده وسجق. 2 كبده وسجق مش وحش، بس مش كيف كبده اسكندراني. كبده اسكندراني دوت، وهتجيب لك 3 4 وعيش يا باشا حياتك. وتجيب لك تجيب بقى السجق بتاعنا عامل ايه. الليمون الاصفر ده هيكمل معانا، والليمون والشطه الحاجات ده كان معانا. هنشيل بقى الكبده وننزل لكم السجق. يلا بينا. قبل ما نخش على السجق بقى نجرب الكلاوي بتاعت ملاك اسكندريه. نجرب الكلاوي ونقول لكم راينا في الكلاوي قبل ما نخش على ايه السجق. بصوا نفس طبعا لقمه العيش بتاعهم حلوه جدا. مش هنتكلم عن لقمه العيش، هي الكلاوي جوه اهي. طبعا كميه الحشو كتيره، مش هنتكلم برضه عن كميه الحشو. كميه الحشو كتيره جدا. نديها برضه عصره الليمون الجميله بتاعتنا. الكلاوي ديت بقى حلوه قوي، مظبوطه. الطشه بتاعتها حلوه، تتبيلتها حلوه، سويتها اكتر من رائعه. كلاوي لو تسوى سيكه زياده تشد جامد، ولازم يعني لها تست سوا كده بالظبط. هم بقى ظابطينها بالظبط. لا انا شكلي احب الكلاوي، جامده جدا جدا. يلا بينا بقى هنخش على ايه؟ هنخش السجق. نخش بينا بقى على السجق. نبتدي زي ما ابتدينا برضه ب 2 كبده وسجق. سجق هنا واخد تشبيحه طماطم، فلفل، بصل. كميه سجق والسندوتش حلوه. الفلفل ده حرق قوي، الفلفل ده حرق قوي. بس يلا نكمل. بصوا ما واخدتش شويه كتير كده، فدوقوا وقول بسم الله. السجق ده بقى انا حاسه شركات قوي، مش هم اللي عاملينه يعني، مش جايبينه من جزاره او كده. انا حاسه شركات قوي يعني. بصوا من جوه مفروم لحمه مش لحمه، مفروم لحمه. فوكس عليها كده، مفروم لحمه مش لحمه. فدي شركات. طعمها طبعا في السندوتش مش احسن حاجه، مع ان السندوتش الواحد ب 20 جنيه. لو السندوتش هتدفع عين سجق من لحمه نظيفه، ما هو ب 20 جنيه مش رخيص ليه كده مش عارف. نخش برضه على ايه؟ على ازوزه بيحط برضه كميه سجق حلوه جوه. ازوزه كان عجبني قوي السجق الاسكندريه بتاعه. الفيديو اللي فات رجعنا الفيديو برضه شوفه، حلو جدا يعني. السجق بتاعه تعالوا ندوق بس اول ما نشوف. السجق برضه ازوزه للاسف مش بلدي، كان بلدي قبل كده. بصوا كده من جوه السجق برضه مفروم قوي. هو الممبار بتاعه اللي هو الطبقه اللي بره بتاعته مش بقري، اسمها ايه، خروف يعني، عشان كده صغيره، بس مفروم لدرجه غريبه.
طعمه مش لحمه صرف، في ميكس حاجات كتير قوي جوه، فمش برضه مش ظابط قوي. بس كانت تقول لي ده ولا ده كسجق اسكندراني. خلينا في التالت الاول ونشوف في الاخر. خش بقى على السجق. هنا السجق ده شكله ايه؟ في ريحه سجق لحمه يعني. بص عليه من جوه كده، بص من جوه كده سجق شويه تحسه لحمه، ندوق كده طعمه احلى شويه. ندوق سندوتش كده، بص من جوه السندوتش السجق مفروم، السجق لما فتح فيه مفروم طلع منه. السندوتشات خلصت مبدئيا، السندوتشات جامده قوي. ملاك اسكندريه طعمه جامد قوي، مشكلته الوحيده ان هو ناشف. محتاج معاه ايه؟ هو المفروض السجق الاسكندراني بيبقى معمول لوحده مع 10 فلفل صغيرين من غير اي حاجه بقى، لا بصل ولا حاجه، بس هو مش جوسي، مش طري. السندوتش مش سندوتش ناشف، مليان بس ناشف. السندوتش فيه حشوه بس هو ناشف. بس السجق بتاعه سجق، هو سجق لحمه اي نعم، مش انضف لحمه، بس هو سجق لحمه جواه لحمه، مش جواه عجينه زي ما هتدوق. كبده سجق اللحمه بتاع السجق بتاعه شركات قوي، اللي هو معجون يعني، بس مديله ايه شويه تحبيشات حلوه كده فمروق عليه. ازوزه معجون قوي برضه، وشركات طعمه كسجق بس احسن شويه، لكن تحبيشته مش حلوه قوي فمش هتعجبني، خصوصا ان هو شركات مش سجق حلو. لو هرتبهم برضه هيكسب ملاك اسكندريه، وبعديه 2 كبده سجق، وبعديه ازوزه بالترتيب ده كده. ده في السجق، مع ان هو ارخص برضه واحد يعني، ده ب 11 وده ب 20 وده ب 13، هو ارخص واحد وبرضه الاول. فشابوه جدا لملاك اسكندريه. فكده هنعمل بقى ايه طلقه المنيو الكامل لملاك اسكندريه. استنى ان شاء الله الفيديو الجاي او اللي بعده بالكتير، ويبقى في طلعت ملاك اسكندريه. احنا الفيديو الجاي تقريبا اللي هو الاسبوع الجاي هيبقى احسن مسحب في مصر. الفيديو ده عشان فيديو حلو جدا ومهم جدا، هنلم كل المطاعم اللي عملت مسحب في مصر كلها وهنجربها ان شاء الله سوا. فما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تتابعنا على طول، وتروح تجرب ملاك اسكندريه وتقول لنا رايك فيه. وبس كده، سلام.